kita bawa ambulan daripada Takengon nih. Ambulannya Ketua Puma Aceh. Perkumpulan Unit Ambulan Aceh. Puma. Jadi ketua inginnya santai nih. Biasanya gas 100 mentok, 120. Ini kayaknya 80 udah mentok. Oke ketua. Minggir pak. Jangan ngekor pak. Pak, jangan ngekor pak. Aduh apa nih. Aduh, ngekor mula dah. Ini depan kita anggota kita daripada Kedua Jaya, Herpa PD dan PD Jaya. Kita domisilinya di Sigli, di PD Jaya. Makin nambah kecepatan nih pak. Pak, slow pak. Pak, slow pak. Slow lah pak. Nanti pak, rame nih pak. Oke, minggir. Oke, terima kasih. Bacot nanjutsu. Gak bisa bacot anjing. Nah, Oke bapak, terima kasih. Aduh, jangan mepet gue dong pak. Pak. Aduh, pak ada mentok 100 nih pak. Anjing mepet anjing. Oke, pelan-pelan, tahan. Nggak punya lampu. Minggir pak, nggak punya lampu pak. Kalem pak, kalem. Ya, mantap pak, kalem pak. Jangan pepet gue ya pak. Pak, pak, Aduh, dipepet pak. Kalem pak, kalem. Kalem pak. Kalem pak. Kalem pak, kalem. Oke, mobil di belakang. Oke, mode mabar hidup. Gue di belakang aja. Oke, terima kasih bapak. Dia mau masuk YouTube gue dia nih. Nggak mau gue.
start di belakang gue. Nah, ini mobilnya nih. Oke, baik. Apa? Ip. Abang biker ya, biker ya. Tak sana Pak. Mode barbar. Terima kasih Bapak supir. Nah, jalannya agak goyang. Yang dompet dah. Boleh minggir Pak? Oke Bapak. Mode santuy. Masuk jalan yang enggak bermutu. Aduh, jalannya emang apa sih, cuma agak bergelombang. Tetap di kanan Bapak. Mobil ini mobil. Kiri Bapak. Mode santuy. Kalau trek lurus mah barbar dia. Berisik. Berisik. Oke.
Kode dim lampu. Tambah kecepatan. Tambah kecepatan.